Докторе, колку треба да биде загрижен Балканот од делта сојот? Pa, Balkan mora biti zabrinut što se tiče delta soja, ne samo, dakle, budući da imamo nekakva iskustva drugih zemalja, evropskih, primjerice Portugala, Velike Britanije, vidimo sada i Izrael i Amerika i tako dalje, oni zabilježavaju nekakav porast novih slučajeva, naročito tog delta soja. Vidimo da delta soj potiskuje druge sojeve, britanski primjerice soj ili na primjer u Kaliforniji kalifornijski soj gotovo da je nestao, a potiskuje ga delta soj. Dakle, ako gledamo iskustva drugih zemalja, možemo pretpostaviti da će se takva situacija ponoviti kod nas, dakle da će britanski soj biti potisnut i da će vjerojatno tokom 7. mjeseca ovaj delta soj prevladati nad britanskim sojem. Така. Делта сојот има ли своји мутации, колку се од нив високо инфективни? Delta soj ima neke druge mutacije u odnosu na ova 3 druga opasna soja ili kako mi to kažemo zabrinjavajuća soja. To su britanski, južnoafrički i brazilski soj. Dakle, delta soj ima neke druge mutacije, ali koje mu povećavaju afinitet S proteina, onog proteina šiljka, za naše stanične receptore i s druge strane omogućavamo da izbjegava postignutu imunost, a znamo da imunost možemo napraviti tako da prebolimo bolest ili da se vakciniramo. Prema tome, to jeste jedan visoko infektivan soj koji je negdje, ja bih rekao možda i 40 do 50% infektivniji u odnosu na britanski soj, koji je pak za negdje 50% infektivniji od wuhanskog soja. Tako da za delta soj možemo reći da je dvostruko infektivniji u odnosu na wuhanski soj. On podiže onaj reprodukcijski broj epidemije i u principu time i podiže razinu kolektivne imunosti koja je potrebna da se spriječi njegovo širenje na negdje preko 85% imunih u populaciji. Dakle, kad zbrojimo sve one koji su prebolili bolest i one koji su cijepljeni, trebalo bi nas biti preko 85% da se zaštitimo od širenja delta soja, ali to je u ovom trenutku daleko ispod te razine. Така. Дали може мутациите да влијаат врз целокупната ефикасност на вакцините и дали тоа отвара простор и за размислување за трета доза од вакцините? Da, to je jedan problem, budući da to mi nazivamo nekakvu imunoevazivnost virusnog soja, dakle mogućnost da izbjegava postignutu imunost. Vidjelo se da jedna doza, primjerice Pfizerove vakcine, pa i AstraZenecine vakcine, isto tako i Modernine vakcine, ne štiti dovoljno i da štiti negdje na razini 30 i nešto posto. Međutim, prvi podaci su nam govorili da 2 doze Pfizerove ili Modernine vakcine štite na razini skoro 90%, govorili ste negdje 88%. Međutim, sada kako vidimo nekakvi novi podaci koji dolaze iz Izraela, nam pokazuju da ta zaštita i sa 2 doze Pfizerove vakcine, jer znamo da su Izraelci praktički negdje po 60% cijepljeni, skoro 60% cijepljeni sa 2 doze Pfizerove vakcine, da zapravo štiti negdje na razini 64%. To znači da 64% onih koji su cijepljeni sa 2 doze može biti zaštićeno od simptomatske bolesti. Ali ono što je jako važno za sve nas jeste da onaj preostali dio od 35% je zaštićen od teških oblika bolesti. Prema tome, vidimo i po činjenici da negdje preko 92-93% svih koji su cijepljeni, a zaraze se delta sojem, ne završe u bolnici i ne završe sa nekakvom teškom kliničkom slikom. Prema tome, dobro se cijepiti i cjepivo štiti i od delta soja i sigurno da se dobro cijepiti da bi se zaštitili kako od drugih sojeva, tako i od ovog soja.
Така, докторе, излегоа некои истражувања дека сепак овој делта сој кој што се појави, кој што се шири забрзано низ целиот свет, најмногу ги напаѓа младите. Колку вие мислите дека е добро да се вакцинираат и помладите деца? Еве во Македонија од понеделник ќе започне вакцинацијата на деца од 12 до 16 години. Во Хрватска се практикува ли тоа и со која вакцина се прави? Da, dolaze nam informacije da se uglavnom od delta soja inficiraju mladi. Međutim, ja ne bih rekao da sad delta soj ima nekakav poseban afinitet za mlade, nego naprosto je činjenica da su mladi puno manje vakcinirani nego stariji. Znamo da smo, kad je krenula kampanja ove vakcinacije, da su najprije cijepljeni stariji ljudi, stariji od 65 godina, pa onda nešto mlađi. Tako da ova kategorija najmlađih zapravo je i najmanje cijepljena u ovom trenutku, zbog čega je onda i najprijemčljivija za bolest. Dakle, najviše se može inficirati. Ja mislim da je to razlog zašto se inficira. Naravno, sad se postavlja pitanje treba li te mlade treba li ih vakcinirati da se i oni zaštite, budući da oni sudjeluju u prijenosu bolesti, oni ne oboljevaju. Mlađi ljudi od 30 godina ne oboljevaju težih oblika bolesti, vrlo rijetko. Međutim, sudjeluju u prenosu bolesti, dakle mogu zaraziti starije osobe i tako dalje i postavlja se pitanje treba li ih cijepiti. Pazite, postoje nekakve informacije što se tiče Pfizerovog cijepiva, jeste da to Pfizerovo cijepivo može i Modernino isto tako uzrokovati upalu srca, što nazivamo miokarditis, i upalu ovojnice srca, perikarditis. Doduše, ta komplikacija je izuzetno rijetka i prema nekakvim informacijama koje smo dobili iz Amerike, pojavi se jedan slučaj miokarditisa na negdje oko 500.000 cijepljenih, što je izuzetno rijetko. I na svu sreću, najveći broj tih miokarditisa prolazi samo u nekom blažem obliku, negdje oko 75%, bez ikakvog liječenja. Dakle, to je nekakav blagi oblik, negdje 25% se moralo liječiti u bolnici, ali smrtnost je izuzetno mala. Ja ne znam da li je bio jedan ili možda nešto više tih slučajeva smrti od miokarditisa nakon Pfizerovog cijepiva. Dakle, izuzetno su rijetki. Pa prema tome, koliko vidim i ovaj Centar za kontrolu bolesti, CDC, u Americi preporuča cijepljenje i djeci, dakle i djeci od 12 do 16 godina. Teško je sada savjetovati roditelje trebate li cijepiti svoju djecu ili ne. Dakle, ukupno ja mislim da je zabilježeno negdje oko 350 smrti djece u toj nekakvoj dobi u svijetu. Dakle, to nije neka velika smrtnost. Međutim, ovi miokarditisi koji su se pojavili u djeci nakon cijepljenja kompliciraju stvari i onda su zbog toga roditelji malo zabrinuti. Ja držim da ipak je korisnost od cijepljenja veća od štete koju možemo dobiti samom bolešću i da bi bilo dobro možda se cijepiti i u toj dobi.